Dobar dan svima. Moram priznati da me malo iznenadilo broj. Dosta je velika brojka. Gle, imam i vrijeme. Okay. Mislim, nemojte se, možda sam se ja sad zeznula. Ovo je moja prezentacija. Aha, koje nema, naravno. Eto je. Ja sam kao bila pametna i sama sebi rekla šta bi neko gledao po ekranu kad mogu gledati mene. Za to se vjerojatno trebalo možda i jako dobro pripremiti, što Klara naravno je malo u zadnji čas zbog posla to napravila. No, hvala na predstavljanju. Za one koji me ne znaju, što je meni vrlo malo vjerojatno, zato što su mi prije 10 dana rekli da iskačem iz paštete. Od tune, volim tunu. Ja nekako jako volim svijet u kojem živim i radim i pogotovo customer experience i onda neko ko me možda zapratio na LinkedInu onda sigurno vidi kako jako volim sve da bude wow. No, ajmo mi se vratiti ipak nekako na početak ove teme koja je po meni onako imala jedan super naziv i s obzirom da vrijeme kao ide, nešto sam ga dobila više, jako da sam Darko Marešov. Mislila sam u stvari da će pol vas već biti kod Darka tamo na slikanju pa da me nećete ni slušati. Moja priča kreće ovako. Ja vjerujem da ste se svi ovdje susreli jednom, ako ne možda i više puta, u nekim poslovima koje ste krenuli raditi kod poslodavaca prije, da ste imali jednu jaku želju za iskazivanjem. Ja jesam u svakom kojem sam poslu u kojeg sam se prihvatila, a voljela sam raditi poslove koji baš nisu običajni. I danas kad me pitaju što sam ja to sve radila, pa kad spominjem kao ja sam bila stewardesa, ja sam bila krupije u kazinu. No. I onda sam se prije 12 godina našla na jednom poslu koji je muški svijet, za razliku od danas, u kojem sam rekla ok, ja se sad ovdje moram dokazati jer ja sam jedna od njih 50 muškaraca, znači moram dokazati da ja to mogu. I onda sam ja krenula raditi u rent-a-car industriji. I to mi je bilo super, jer svaki dan vozite drugi auto. Sve sam marke probala. Mogu poslije dati savjeti koji je dobar, koji da ne kupite nikad. No, krenula je jednom priča, dobila sam poziv direktora i rekao je nađi kolegu koji mora voziti 1000 km po jedno vozilo. Ja sam taj kolega. Kao, ja, šta ja ne bi. I išla sam po teretni kombi, 7 metara dugo. Došla sam ja 1000 km u drugom smjeru, tako da su me zvali i sljedeći tjedan. Da li da idem ponovo? Rekao, bože, šta ne bi, ja 8 muškaraca, meni super. I sad, ja sam tako se dokazivala kroz svoje te vožnjice po Europi. I došla sam do pozicije country menadžera. Mislim, nije loše. Dobro zvuči u CV-u. Ali ja sam postigla svoj cilj. I šta ću sad? Malo mi je postalo dosadno, malo mi je postalo monotono. Čak malo i bezlično. I onda sam ja, šta ne bi, kad već većina nas krene raditi kao virtualni asistent i to je sad in posao, idem i ja. Nije ovo sad bila priča di ja sad sebe hvalim, ali dobro zvuči ovako kad si sama ispričam. Nikome nije baš nešto hvalio, uvijek sam nekako onako. Malo ću te potapšati, daću ti malo neki bonus, pa bit će ti to dobro. Ali moja želja za dokazivanjem je i dalje uvijek bila dovoljno jaka jer sam ja i dalje smatrala da sam ja mlada i da ove moje zrele godine nisu baš toliko zrele. Pa imam ja još ispred sebe. Što virtualni asistenti sad imaju s tim? Imaju sve i još više od toga. Jer prije godinu dana kad sam ja krenula raditi kao virtualni asistent, naravno sam se držala usluga koje znam raditi i poslova koje sam radila 20 godina unazad. I onda sam rekla sramežljivo, ok, to će biti administrativne usluge, ja sam top u tome, ja to sve znam. Nije prošlo mjesec dana, jedna od klijentica mi je rekla, da li ti znaš u ovim alatima raditi, mislim, kako ćemo mi nastaviti, mislim, ovo što si ti radila super, ali trebamo krenuti dalje. Sad je bio pitanje da li ću ja prihvatiti taj izazov ili ću ja odustati. Mislim, vjerojatno znate odgovor jer da sam ja odustala, vjerojatno ne bi stajala danas ovdje gdje sam. I ponosna sam malo na to.
Ja sam izazov prihvatila. Ja sam se susrela s alatima s kojima se nikad prije nisam susrela. Ali sam ih naučila. Jer sam rekla, ok, pa blizu mi je 40. Pa je moj mozak valjda i dalje nešto vrijedio. Ajde, ja ću se potruditi pa da ja vidim ja koliko taj moj mali mozak može. Da se razumijemo, ja znam više nego što sam znala jučer, ali znam puno manje nego što ću znati sutra. I u tome je čar ovog posla. U tome je čar različitosti i u tome je čar da se vi istaknete i da krenete biti drugačiji. Sa svojim rastom, skupa s vašim klijentima. Jer ako se držite poslova i usluga koje znate, u kojima ste jako dobri, nekako ćete brzo doći opet u situaciju onog 8-satnog radnog vremena gdje je nekako sve monotono i bezlično i gdje je onda izazov. Ja iskreno nikad ne znam kako će moj dan završiti. Znam otprilike kako će početi, ali uvijek dođe neki zadatak koji ja uopće nisam očekivala od svojih klijenata, koji kažem, pa ok, ajmo vidjeti gdje će nas dovesti. Mislim, u tome je meni najveće uzbuđenje ovog što radim. Važno je ono da ne stanete pokazivati volju i za učenjem i volju za istraživanjem. Kad me danas pitaju što ja to sve radim i onda krenem ovako nabrajati, i onda to nabrajanje traje. U stvari ja radim 60% više toga nego što sam radila prije godinu dana. Wow, ja sam 60% toga više naučila. Mislim da se razumijemo, vi ako danas primjerice znate ispuniti putni nalog, sutra naučite obračun putnog naloga. Evo jedna stepenica više. Ako danas znate zakazati newsletter u Active Campaignu, sutra ćete naučiti u Get Response-u. Svaki klijent je različit. Nećete klijente vi nagovarati koje alate da koriste samo zato što su vama lakši. Ne, prilagođavat ćete se njima. I njima ćete nekako dati do znanja da, ej, imaš mene koji imam volju i znanje i ja sam spreman. Mislim da je nekako moja želja i ono što ja danas radim, da želim samo vidjeti gdje je ta moja granica. I mislim da sama sebi svaki dan dokazujem da mogu puno više. Ali ne zaboravite jednu stvar. Nemojte kad vas netko pita reći, ja to znam, Google is my friend, pa on će mi pomoći. Ako vi to znate, onda neko očekuje da ćete vi to riješiti u vrlo kratkom roku ili u nekom razumnom. Ako krenete istraživati, onda će to malo trajati. Nije sramota reći ne znam, ali sam spreman naučiti. Klijenti će vam biti spremni pokazati. I to je ono što je dobro kod klijenata. Snimit će vam video tutorial kako se nešto koristi. Wow, zašto ne? Olakše mi kako ti to radiš da ja radim isto. Ono što je meni sad odlično, što u stvari su moji klijenti mene naučili, da postoje alati koje ja nikad nisam koristila, ali vrlo su jednostavni. Da postoji različiti načini komunikacije. Načini komunikacije kako oni komuniciraju sa svojim klijentima. Vrlo brzo se prilagodite. Pokažite i dokažite svojim klijentima da ste u stvari spremni rast skupa s njima i da vam ništa nije teško. Ali imam jedan mali savjet zašto svi misle da ja iskačem iz paštete. Nemojte zaboraviti da postoje ljudi koji će vas rado pozvati kao goste u svojim live-ovima, u svojim podcastima. Ne rade to oni zato što ste vi njima simpatični, oni to rade zato što vi sigurno imate nešto za reći, oni su to prepoznali. Pa prihvatite čak i biti moderator neke grupe na društvenim mrežama. Pa makar vas dovelo i do iskakanja iz paštete. Vi iskočite iz jetrene. Ja ću ih nemojte uzeti moju. Ako vam se čini da je možda svega toga previše, znate šta, bilo je možda i meni. I sad kad gledam, da mi sad sve netko odjednom dođe, da, možda bi mi bilo previše. Ali meni se sve nekako posložilo u pravo vrijeme na pravom mjestu. Bilo je odlično raspoređeno. I ono što za kraj vam mogu reći, vidim da imam vremena, sad ne znam kojem mislim, ne više pojma šta bi rekla. Ne propustite priliku za razvijanjem koju vam vaši klijenti pružaju. I budite spremni ulagati u sebe i u svoje poslovanje. Kako rastu vaši klijenti i njihovo poslovanje, rastite i vi. Tako da neka vam ta prilika bude ono što vas gura naprijed. I nadam se da nećete izgubiti fokus u svojim izazovima, da nećete svoje ciljeve dostići tako brzo u ovom svijetu. Ako postoje oni koji se tek razmišljaju baviti ovim poslom, samo hrabro. Ovo je velika jedna zajednica podrške koju ćete dobiti od kolega.
Žao mi je ako možda nisam sve prepoznala, ali voljela bih stvarno da, evo, javite mi se kasnije, malo sam nešto kao tu ja lutala. Bilo mi je drago što ste danas evo izdvojili vrijeme i došli nas poslušati, ne samo mene, već i drage kolege virtualne asistente, a i kasnije naši predavači i poslušati panel. I sad stvarno više nemam šta reći, imam još 6 minuta. Tako da, hvala vam lijepa i eto, toliko od mene. Imamo vremena za pitanje. Pa di baš na meni? Eto, ne morate mi prići, možete me i pitati. Ajde, nemojte je ostaviti sad bez... Nemojte, jako ću biti tužna. Klara, koja Marta kombija? Jedina žena koja je to radila, ja mislim da su dovoljno glasni. Dakle, koja je bila marka kombija? Iveco Daily. Ja sam Mercedes-Benz. Bila bi ja, ali ovo niko me nije pitao koji ću birati. Može. Ja bi te pitala nešto, nisi o tome pričala, ali to je nešto što mene muči. Kako određuješ cijenu usluge? Znači, meni je lakše napisati tekst od 30 strana nego staviti cijenu na uslugu. Da, super pitanje. Mislim da smo u stvari svi imali istu nedoumicu u samom početku. Nekako sam se vodila, mislim i tu ću spomenuti Sanju jer je bila napisala jedan članak o tome koji sam ja onda iščitala i onda sam kao, malo sam to ja promučavala. Pročitala sam taj članak. Da se razumijemo, moja cijena nije ista od prije godinu dana i sada. Kako raste ja i moje poslovanje, tako raste i moja cijena, srećom. Ima ljudi koji su to spremni platiti. Moje vrijeme je utrošeno i svo ono znanje, malo sam promijenila priču. Počela sam razmišljati o tome koliko sam ja ulagala prije da bi došla do onog što znam sada i koliko to sve vrijedi. Ja sad ne mogu reći kolika je nekakva realna cijena i koju bi netko trebao staviti i koja će nekog zadovoljiti. Svi imamo troškove koje moramo platiti bez obzira što radimo od kuće. Ja budem toliko slobodna pa odem raditi i od negdje drugdje, kao malo putujem pa me i to košta, ali neću to klijentima baš naplatiti. Ali nećemo raditi za studentske satnice, to je sigurno. Mislim da dobro treba razlučiti koliko su naša znanja i vještine, koliko mi znamo do sada, koliko oni vrijede. Jer smo mi to sve gradili godinama i nismo sve naučili možda u jednom danu. Ja sigurno neću, ja otvoreno kažem klijentima da i ono za što smo se mi dogovorili u početku, ako se taj posao širi, da ja ga možda neću dovoljno kvalitetno odraditi, treba će mi vremena da dođem do te kvalitete koju ja želim, što nije sporno. Tako da vrlo sam otvorena po tom pitanju. Ali da bi sad mogla reći neku cijenu koju bi netko trebao staviti, vrlo je nezahvalno. Da, vrlo je nezahvalno. Ja vam ne mogu sad reći koliko ćete vi sebe sami cijeniti. To ćete morati procijeniti sami. Na mom webu su vrlo otvorene javno stavljene cijene. Ja to ne skrivam, tako da ako će vam to biti nekakav orijentir, www.expertise.hr. A daj mi reci, jesi u početku radila na sat, pa si se onda prebacila na po rezultatu, to jest paušalno? Ja uvijek radim na sat. Znači još uvijek radiš po satu? Ja uvijek radim po satu naplaćuješ? Tako je. Produktivnom satu, sve. mjerenom. Tako je. Ozbiljno. Ozbiljno. Kao zvuči malo, jel? Pa mislim da bi bilo bolje plaćati po rezultatu, šta ne? Mislim, ovisi koji posao radimo. Ja ne mogu administrativnu uslugu, ako sad pričamo, evo, spomenula sam putne naloge, ja ne mogu reći da mi netko kaže, ok, ispunjavam mi mjesečno putne naloge, ja ne znam koliko će tih putnih naloga biti. Onda mi je teško reći, ok, mjesečno ćemo za putne naloge, ne znam, to će biti 500 kuna, a dođe ih 40. Pa ja onda izgubim dobrih 4 sata za to, čak i 5. Pogotovo ako imam 40 računa uz jedan. Tako da vrlo je nezahvalno onda ići po nekakvim projektima. Ako je riječ o nekakvom vođenju društvenog mreža, onda znam da postoje kolege koji onda naplaćuju po nekakvim mjesečnim svojim paketima, ovisi o broju postave, to nisam u tom dijelu toliko. Ne radim takvu vrstu usluge, ne nudim ju trenutno jer nemam gdje niti upakirati više, ali jako puno toga se radi po satu i naplaćuje se po satu. Da, u biti ja isto mislim da je administracija i customer service je vrlo zahvalno po satu, jel?
ali ove druge stvari koje su više nekako kao kreativne, jel? To bi bilo onda išlo da po zahvalnije- projektu. Da. Da. Mislim, vjerujem da postoji kolege, ne znam, Tina, znam da ima, radi vođenje društvenih mreža, Gordana koja je bila sa blog postovima, Dina je ovdje koja piše blogove, oni su možda malo tu bliži po tome di bi mogli dati konkretni odgovor. Ja sam ona koja lupa po satu. A znači svim klijentima naplaćuješ isto? Nema... Ne. A ne. A može se customer service i po paketu, čisto imaš neku fiksni iznos da si ti, oni često se više isplati jer su zahvalni jer si na usluzi to vrijeme. Da. Evo kažem da se često i customer service može i po paketu jer i što je čak se po meni, koliko ja vidim, više isplati jer klijent je zadovoljan jer si mu ti na usluzi. I vrlo vjerojatno ne odradiš ti te sve sate, ali već to njemu znači, to će on odvojiti, a ako to prođe nekakvu satnicu, onda ideš razgovarati, povisuješ, ne, ali to se često isplati. Ako uspiješ dogovoriti takvu suradnju. Ovo je Klara, a jel se, mislim, dešava, znači imaš nekog stalnog klijenta i onda mu kroz neko vrijeme povećaš cijenu, jel? To se isto događalo. Lucky me. Moji svi, ja konkretno sad pričam sad isključivo o ovome što ja radim, ja vrlo rijetko imam kratkoročne projekte. Idem nekako na dugoročne suradnje i sve moje suradnje su dugoročne. Da, postoje klijenti koji su sa mnom počeli raditi prije godinu dana i nakon godinu dana sam im povećala cijenu. Da se razumijemo, nije mi bilo lako. Kako je to iskustvo bilo kad si rekla da hoćeš veću cijenu? Iskustvo je bilo tako da mi jedna klijentica rekla radiš to krivo i to drugi put napravi na ovakav način. Ako sam ti ja prva koji si to rekla, sad ćeš to reći ovako. Jer uvijek idemo nekako, kažeš da ću ja, malo mi je neugodno. Nema šta biti neugodno, rezultat se vidi i rezultat se zna. Uostalom, cijene idu gore. Danas sve poskupljuje. Poskupljuje onda i cijena rada. Tako da, nije mi, kad mi ona rekla, dala savjet, onda mi poslije za ostale bilo sasvim svejedno. A koji je savjet bio? Da nikad ne nastupam, oprostite, znate, evo samo nimam nešto za reći. Ne, direkt ide u glavu. Direkt ide u glavu. Mislim, naša suradnja je takva, rezultati su ti, budite svjesni da, ali ja uvijek dam period, znači imala sam period od 2 mjeseca prije kad sam ja to njima najavila, ipak da se oni pripreme, mislim čisto da znate cijena ide gore, ako to vama više ne odgovara, imate 2 mjeseca da nađete nekog drugog. Moja je sreća što mi nitko nije otkazao suradnju, jel? Hvala. Još pitanje? Baš sam si ga stavila. Ovako, ja sam nervozna kao da sam tamo gore, a ne ovdje u gomili. Znači, zapravo sam htjela pitati što se tiče klijenata koje primate i koje tražite u stvari. Jesu li oni inozemni ili ovdje na ovom području s obzirom na cijenu koja se traži od klijenata za naše usluge? Eto, to je moje pitanje. Evo ovako, ja imam, trenutno sam ostala na jednom inozemnom klijentu, jer nekako mi on odgovara pa sam ostala na njemu, ali da se razumije, moj inozemni klijent je došao preko Upworka i onda su mi poslovi, mislim, ja sam baš razmišljala da ću raditi isključivo s inozemnim klijentima jer kao, nećemo se lagat, ali je posao u Hrvatskoj iznenada jako dobro krenuo i mojih sad 95% klijenata je iz Hrvatske. I smatram da je ono nekako cijena za koju radimo dosta dobra. Mada da, sigurno s inozemnima se može postići puno više, ali mislim, ja volim administraciju, sad ću vam ovo reći i reću sad to javno, ali kad PDV obrazac moram ispuniti svaki mjesec, ja ga skoro zaboravim. Za druge, ne za sebe uvijek da. Tako da mi onda nekako i to bilo, samo da ne moram ispunjavati PDV obrazce. Ali ovisi o poslu, u stvari uslugama koje ćete nuditi, što vama u stvari više odgovara. Dobro, hvala puno. Još jedno.
Baš vam hvala. Ja sam u biti htjela reći, samo da se predstavim, malo prije sam izletila s onim kamionom, oduševljenje me je ponijelo. Htjela sam vam reći jednu stvar vezano za cijene i postavljanje vaših cijena. Dakle, između ostalog radim edukacije koje se tiču cijena, poglavito cijena uslugaša. A vi skupa sa mnom svi ste uslugaši. Dakle, u nekoj cjenovnoj strukturi 10% vaše cijene. Dakle, ovo nije topla voda, odnosno nisam ja sad ništa specijalno izmislila. Dakle, 10% vaše cjenovne strukture iznose nekakvi oni materijalni troškovi, dakle, papiri ili ne znam nešto drugo što vi koristite u izvršenju svoje usluge. 10% je vaša strategija. Vaša strategija cijene. Dakle, da li je vaša strategija da su vam cijene niže ili više? Nije bitno, ali bitno je da su one namjerne. To je stvar. Dakle, vi znate zašto ste ih postavili niže ili više. I treća stvar, 80% vaše cijene je ono kako se vi cijenite. Klara, vi ste me danas stvarno oduševili. Gledala sam cijene na vašoj stranici, cijenite se bolje. Evo. Cijenite se bolje. Ništa, odmah sutra ide mail. I sve vi. Evo, samo sam to htjela reći. Hvala vam svima. Hvala vam. Ja ću samo nadodati, ja sam vam dobila jedan savjet od jednog prodajnog stručnjaka kad sam razgovarala s njim o radi edukacije, onda sam mu rekla, ok, ja bi isto edukaciju, ja ne znam koju ću ja cijenu, on je meni ovako rekao. Stavi cijenu, onda u trenutku kad budeš imala grču želicu, tu cijenu ćeš objaviti. I bio je u pravu. Mogu ja dodat nešto? O, i ti si tu. Jes. Za sve vas koji ne znate koju cijenu si staviti, ono što vam je na pameti i oko čega razmišljate, stavite duplo.